Sang hi le pariat atanga Reserve Bank of India in a cryptocurrency bank kaltlanga trade ta khapchu Mars nili sang hi le somni khan Supreme Court of India chuan a hlipa he adjustment hi crypto trader tele exchange te tan chuan thulom om takani tuna chuan bitcoin paisa chantir dan le sen dan kron tar langa ka blockchain wallet a hian 1 bitcoin ka nei ta a chu fiat currency paisa ka chantir don ani amasabera chuan ka bitcoin shalna tur Indian exchange lian ber ta jingami wazir x a hian ka kalanga wazir x account hondan chu description a khon ka da a video link ka da a en du chuang klika en mai tur ani fan phi ka klika hilama coin ho dinglama ka coin nei zat balance alo langa bitcoin khi ka click le a ka bitcoin wazir x ka hal don chuan ka hal na tu wazir x a hian ka dalu phut angai ni deposit ka met le a ta hian wazir x ka bitcoin barcode le address alo langa bitcoin address khi ka copy a barcode bo ki sen thei tho askan thei tho ni ka bitcoin nei na ka bitcoin da na blockchain wallet ta ka lut le a bitcoin khi ka click a sen khi ka click le a tu tia hianin ka bitcoin address copy ka paisa hei hi barcode kan na kha ni a amount tia hian ka bitcoin sen du zat 1 bitcoin kha ka tai pa luta description ai chon du tu kha je theya continue ka me hian in sen ngalani chuan bitcoin network confirmation akal tang nuwa wazir x a chuan alut mai don ani revak lawa ka wazir x account chu ka wa check le a ka bitcoin chu lo lut ta ni he bitcoin hi paisa ka chantir don chuan ka sell phut angaya market a hian in ka metanga INR ka met leang bitcoin hi ka met leanga chuan buy and sell ka sell don awangin sell ka meta ka hal du zat 1 bitcoin chu ka chuluta hei hi tuna bitcoin price ka hal na tur zat chu nia sell ka me hian a in sell ngala tikhanin ka bitcoin chu ka hal zauta ni ka bitcoin hal na zat cheng nuai sari hi ka bank account na ka withdraw ngal dona INR hi ka meta chuan withdraw hi ka met le a ta hian instant withdrawal le standard withdrawal alo om ta a instant withdrawal a hian ni kata nuai somnga withdraw thaya voi khat withdraw nuai ni transaction fee cheng so mania instant withdrawal a hi chuanin reilo te a han kan peng account ro lut don ani standard withdrawal a hian ni khata nuai somnga tho withdraw thei boka voi khata nuai nga transaction fee omlova ma seda kar somni le pali tangadar kar somli le pariat banking awar chungi na lo lut ve thung don ani instant withdrawal a hian ka withdraw nga ka klika hei hi ka bank account link kha nia hemi a hian aron lut don ani voi khata nuai ni ani wangin nuai ni ka chuwa remarks a hian du inject thei ni withdraw ka meta ka confirm le a tikhan ka withdraw zauta a reilo te a ka bank account na alo lut don ani chuan ka withdraw bang cheng nuai nga po kha khimi ang tho khian ka withdraw vek don ani shet thiam lo zo dui nei chuan comment section a emo Telegram group mizo bitcoin a khan iron zot mai don nia